Tvrđava grada Krfa bilo je prvo što su srpski vojnici vidjeli sa lađe Francuske nakon povlačenja preko Albanije u januaru i februaru 1916. godine. Stopama svojih predaka krenulo je 102 godine kasnije i amatersko pozorište iz Surduka, koje je povodom obeležavanja Dana krvskog udruženja Grčko-srpskog prijateljstva, a u okviru projekta Stopama naših predaka, odigralo predstavu o srpskim heroinama u Prvom svetskom ratu na sceni Krfskog narodnog pozorišta. Tek sada sam ponosan što sam radio tu predstavu na tu temu i što sam bio na ovom mestu i u ovo vreme. Jako emotivno, stvarno. Jednostavno ne možemo da zadržimo suze dok glumimo. Mislim da bi oni bili ponosni na nas. Stanovnici Krfa su na razne načine izrazito vezani za Srbiju i događaje koji su se ovde odigrali pre jednog veka. Selo odakle ja dolazim, Ageos Mateos, je selo gde se nalazila 13. Drinska divizija. Moja tada 16-godišnja baka imala je svakodnevni kontakt sa srpskom vojskom i onima koji su ostali na Krfu. Znala je dosta fraza na srpskom jeziku, da broji do 1000, a do smrti je koristila srpske dosetke za razne pojave. Omiljena fraza je bila "Nema hleba". Preko nje sam čuo i pesmu Tamo daleko. A pesmu Tamo daleko pevala su i deca iz Surduka polažući venac na spomenik Drinskoj diviziji i na spomenik Janisu Jasulasu, seljaku koji je poklonio dragoceni maslinjak za sahranu srpske vojske. O nasleđu srpske vojske između ostalih brigu vodi i Srpska radnja i njen predsednik Željko Popović, najčešće kroz rad sa mladima. Ja mislim da na tom projektu radimo odlično, naročito sa Svetosavskim zvoncetom imamo odličnu saradnju. Svake godine dovode najbolju decu, 50 do 60 najboljih đaka iz Srbije i regije, gde, ja mislim, sa Krfa dođe kao deca na Krf, a odu kao ljudi. Gostovanje je deo projekta Stopama naših predaka, koji na jedinstven način u radu sa talentovanim đacima čuva i izučava sećanje na boravak srpske vojske na Krfu. Da mi ovaj projekat nismo pokrenuli sa mladima, mi smo faktički dobili još jedan vek aktivnog rada na učenju svog identiteta. Faktički, mislim da je ovo sećanje na istoriju u stvari ulaganje u budućnost. Večeri Krfskog udruženja Grčko-srpskog prijateljstva, na kojoj je pored pozorišta iz Surduka nastupio i hor iz sela Agios Mateos, prisustvovali su najviši zvaničnici opštine Krf. Dirnuti smo svim rečima sa cijelom predstavom. Djeca su nam na verodostojan način prikazala svu golgotu i stradanje srpske vojske u Prvom svetskom ratu. Ceo projekat plod je saradnje Patrijaršije Srpske pravoslavne crkve i opštine Stara Pazova.